Maloi lau mali e aho e ki mo lele e tonga ko tape. Fia ke taritali lele ki mo tolu ki ho mo uningongo mo le te o tonga ulua ki mo wakai o mafoki a e televisoni tonga ki he hawani. Wakai goi ke ngahi ulu i o ngongo. Hofi e ni awhio ki tupo wono e konferenisi hono himango furu mawalu e si asu siriana tawataina tonga ane fiafi. Kamata ni awhi whataha angalahi e Palestini o Amerika, mo i kautake ngai whanua i e Pasifiki i Washingtoni o kawat kia ia tongani. Pea hiki ake peseti e hongo furu mahiwa e tawalahi kau ngawe tori whai a kau mi he Pasifiki uru tonga ngawe i no sila. O ku te epe me ngahi talana kehe ana iange, ko liliani poru tele mo i wakaiko ia ki he whakaiki ki. O ku hogo mai e whengataa ki tau nofoi whai o whalaulau loto ki hanga e whanonga anga e tau mo ui, mo toi whawhao e tau COVID-19 i ho tau wāmui o tua. Ko e ko ngai e tau wholofola e ne a whio ki tupo wono i e ne hofi, ai konferenisa no hiwango furu maawalo e siasu siliana tawataina o tonga i whare lotu whamanatu senturi e lotu ane fiafi. I he tau wholofola e ne a whio ki tupo wono, na ane whamanatu ai e fie mao ki tau whehu ia mo whatawa ngai, ai ngawe o tau whai. Pe ko ha whai tutu uni toto nuia ma i tau mo ui, family, siasi mo e whanua. Nā ne tō wholofola, ko e whainga maa lia lelei au pito ai hoko mai ngai whaitaptapui ko ia e COVID i tāhiwa, ke te whai anu whalelei i ho tau wā mo e o tua, tau te whito eni ki whatongia taki e kau taki i he siasi. Tapu mo e whare tapu o tua, mo e potu tapuni. Whaia e tau whakawhia ngai ki o tau o tua. Ko kore, ki o ngā ki e tau whakatapu kakata, ko kamata ki e konferenisi hono hionga furu maa walu, ka e tā ke whaiha whakawhetai, mo e fia, i he lava ke tau te whakataha i nuku alofa. Ka tau wakai atu, ki he o tumuri, o whawhou, he whetutaki o e ahoni, ko e Zoom. Ko mea whakaawho ia, e tau hao mai, tau tuku, e koloria, ki he o tua i langi. Ko e ha mea, ko tau ausia, mo mātā tonu ai, i he tauni. Ko hai tene awa whakamatawa, e au liriki a ofa. Te ukamata i whē, pe angata ki whē. Ko e tonga, na e ngahi he o tua, pe ane tuku i hono loto a ofa. Ke tauhi ki hono o tua, pe mo hono kau ngā api. Ko ofa, na tau hawa i me he puna e mō ngā whi, mo e tsunami. Pea o wheina e ki tau tolu, o au mai ki he ahoni. O tau whakawhetai, he ka veinga to tonu, mo whiunga. Ko ngā kia e Palestini, mo ni kau ngā we. Ko e tala ofa, mo e COVID-19. Ko e ka veinga e konferenisi, o kulata mo whelawei.
ki e kawenga o e mahina, mo e wike, mo e ngahi aho tata. Na hoko e taimi o e whakatapui o e COVID-19, ko e taimi whakalaulau loto, taimi ke wakai ki heanga o e whanonga he mo ui, taimi mo e whaamiri, pia ke toi whakafoou, ai COVID-19 mo e otua, pia mo e nofo a kāinga. Te tau whehui, ko e hānai ha ngā ue, ke tau whakahoko i ki tau tolu, ko i kāinga loto, o siasue siriana tau taina tonga, ke toe lerei ange ai a e whanonga. O tau whakahoko nei e ngahi tūtu uni to tonu, maho tau whamiri, pē ki he kāinga lotu. O tau whakahoko nei e ngahi tūtu uni to tonu, mā tonga. O hoko he ono to'o o e whakataputapui o e kau a whanua, ko e whainga mārie, ke to e whakataha e ngahi whamiri lahi. Pia i he taimi tatau, ko e whakaata ki he tō tupu o e whanua, ke wakai ki he whainga mārie ngā ue i he ngahi whanua muri. O mahino pē ke siasi e whainga tā, o e nofo mā wahe e ngahi whamiri. Ka i he taimi lahi, o kui kai, ke tokonia e ngahi whamiri o to whanga i he ngahi whainga tā koe ni. O tau whakahoko nei e tūtūni to tonu, pe o toe mawhasia angi ho tau ngahi whamiri he siasi. Koe whatongia o whie mau he ahoni, koe tokonia o e kakai, ke a osia mo mau ai ilo whiunga, ke whakahoko ai tūtūni o whapoto-poto, i he whehanga-hangai mo e ngahi pore ki he mo ui. O kuia e tala ofa ki a te tau tolu kotoa, pia koe tau COVID-19. O hange e pē koe tohi ai palofita ko maika. Kune whakahaa ki a te koe, tangata, ai mea o kulerei, io, koe hā, ai mea o eke e sihova ki a te koe. Ka koe whai whakalao, mo e manako ki he me si. Pia ke taka, hanga vai i ho whiangai moho otua. Ko tau monu atu ki he konferenisi, o whātua. Koe hauia o e otutonga King Tupowono. Na e toki liwa ki mai ni awhio i he whiawhipea ni a whimi e ni ha ele atu ki he o wau te leo o e kuini o Britania kone pekia. Lotonga nine mea ai sea o e komiti palo tikuia e siasi lortangi o wau nukonuka o tali ki he tōwholofola huofi e ni awhio ai konferenisini. Koe koto tāpua kia ki he siasi he ukwhamanatu mai e ni awhio ke whapapau i koe whaidutu unia ku whai he kau tāki o siasi.
E hokoia ko i tawataina mo whakatupu lau mali ki heka kai mo e whanua. Tō wholofola e whiawhini o kumatua ki unga mo i siasi mo i tau ngāwe. He gune toi o whongi ki tau tolu. Ke whakatoka ngai e tau whai tuuni. Ke hoko o whakatawa tāina ki kakai pe mo e whodua. Tau ngai whai tuuni ke whakatupu monu ia ke whamiri kai ngā mo e whanua. Ka koe whamanatu eni. Ke toi lolotoang e tau wakai ke ngai whie mau to tonu ai kakai he loto siasi pe hoko atu foki ke kakai ke katoa o e whanua. Ko whamanatu lelei u toi o whong me o awhio ki he kautaki. Mo kau whai tuuni. Conference koin. E whia mau ke tau maheni, pia mahino ki tau tolu, a ngai whia mau to tonu, ai masiwa, mo tuku hausia. Pia mo ilo ai taha, o kafo, mo ni whia mau. Toi o whongi mai me wholwhola ua tō. Whatongia taki o isiasi, ko sewaniti, mo ni whei lau lau, ke whakamo ui, ai tō taha kotoa pe. Rodonga palo kalamani a fio i pe ai ne a fio whanofo ai Palestini maskiri tani lahi ko whili e siasi wisiriana tawataina o tonga ki e ta wanoa woua wanoa watolu. Ai ane toi whili pe siasi a whaiwhikautu ki ta Tevita koloa i Havea mo whaiwhikautu a Arifileti Atiola ke na hoko atu i he whatongia maho ingani. Ne mea i heni e Palestini o whakafunga i ki naua i he whamalo ia ai whalala ko tukwange siasia te ki naua ke tatake ngā ue mo whatongia maho ingani. Kei kehe kumahino pe foki nei lahi ngai whaingata ane hoko ki ngai o lita whailau i ngai siasi, ke hike ngai whaitapta puyo COVID tāhiwa. Kāna i kai hoko ia, ke ta ofia i hono whaia i lotu i ngai o lita whailau i ngai loto whali whakawhamili. I e whamatalai Palestinio siasi whaiwhikautu ki tā te vitakoloa i Havea, neongo eni, ka oku hoko e whaingata a ke ne whakawai hangai whainga mali lele yangi ki e ka hao e siasi family mo e whanua. Nā ne whamamawha i heni e whia mao ke whaihatukanga makehe e siasi ki he ngai ako anga e siasi ke te hiki i hake tu unga whakaralaka ko ia e ako e whanau ki a tu unga kuto e lele yangi i he ka hao. I kai ngā tai mo e whakaamu e siasi ke iei hangai nau whaka elektronika ke hiki ngai ake e siasi i a taimi ka whaiwhai yangi ko toi hoko whatamaki i e ka uhange koe ni koe COVID i tā haiwa, pe heke mapuna mai kuia e fumo unga awhi hunga tonga hunga hapai, ai ana ni wesi ai o tu tongani. Kei ke ne mea hi o wau hofi o e conference hono hi mga furu maawalo e sias Wisiriana tawataina o tonga, ai tā hene kuinina na spau, Prinsesi Pule Salote mawhile o Pilalevu Tuita, Prinisi Kalauni tupo tu anu kalala, Prinsesi Kalauni sinai ta kala tuku aho, pe heke se au e whale alea no pele whawhanua, kau whainwhikau me ni ihi kehepe i he siasi. O kūrotanga whahokai sa vea e waa mau anga iwika e potunga i meire ki tongani whakaloku fua, a e neka mataia i he aho pule lolope e toki kato eni ki e aho tahaua ko ia o Novema. Senoli tatu i vai me whakaiki o e talanoa ko ia. O ku magatuunga ai savea ko eni ki tātāna ki he whakamatala whikau aki mo e tuunga whamumuitaha a tongani, i ono whakaaunga ai oi mauanga iwi me he natula kai tau te whito ki ngai apino whaanga mo e ngahi whale pisnisi. Mahina whoki koe konga ene ngā ue te pureanga ki ono whapapau i e tuunga ku ia e tongani, ke toko nia ki ngahi ngau whalakalaka i hono palani mo whotutu ha hala whanonga ki he kahau, ke toko nia ki ngahi palani mauanga iwi malawa ke whakafo o. Ko taha whakene polo kalama ngā ue o ku kei ngā ue ofskia velenga ki ai pureanga, ke ngā onu ato ngāni o ngawe ake mauanga iwi mi he la a mo havili. Ke toko nia ke whati isi he whawhalala ke uhila, ko hiok to hiki tō pe to tongi ai lolo mo uhila i loro tongani. Ko e savea ko e niuk whiriwhiri pe ngahi apino foanga mo ngahi pisnisi e whakahoko ki ai savea. Kai kehe i loro tongani o pe seti pe e taha whā ki taha onu mauanga iwi malawa ke mau me ngahi iwi whai natula, kau ke whāma sola mo e whāma havili.
Ka whengawe aki hene pule anga me ngahi kupu whikau aki kotoa pe o mau anga iwi ke a o ke ta ua noa wanima ko a mau anga iwi malawa ke ma o me iwi whaina tula ke peseti e fitu noa. Mai a ngonga le tio me televisione tonga ko au Sinolita tu iwai. Na e kamata ane awhi whataha angalahi ai Palestinio Amerika Joe Biden me kautake ngai whanua i he Pasifiki wa singa toni i wikeni aia o ku whawhawhunga i ai e eki palemi au tunga hua kawa me liku atongani pe heki e eki minista koe potu ngawi ki muri whikita moe loa o tuika manu i whataha angani. Alice Tupo moe whaiki ki o taranoa ko ia. Ko e whawhataini eni ke tok whahoko e whataha angalahi pehengi ai kautake koe ngai whanua i Pasifiki mai Palestini koe Amerika. Ko ngai whanua e tahawa au ia i whawhawhonga honau kautaki, o nau kawatu ke whataanga koe e tauni o kawa ia tongani, pe ke ongo whawhawhonga me naulu mo Vanuatu, pe a konua sila lewa mo Australia mai whataanga lahi koe Pasifiki, o ko kawa pe o nau kau whawhawhonga koe sio pe i he whataanga. Nei tatake atu e he whawhawhonga koe a Amerika ki he ea John Kerry, a he whataanga i he hota koe ane awhi, ai ana e whaia e wakai ki ngai kawenga mau inga o tokanga kia e ngai whanua i e Pasifiki. Na kawenga i kawenga koe ngai whaia e tokanga kia i ane awhi ai tautai tai whaputuato i he ahi at koe e kautake ngai whanua i Pasifiki ki e waa tautahi koe a Amerika o nau tokanga kina ai potutahi pe o whanua. I he ahoni lewa na e whai whataha i kautaki koe ngai whanua i Pasifiki me ngai waa ngā ue koe pule a ngā pe heki kautaki koe ngai kautaha pisinisi o whikau aki me ngai whaunga koe malawa i ke tupulaki mo whakalakalaka ai ekonomika pe heki ngai whilawe i whakomisiale mo Amerika. I he hoa i whiawhi koe ai ahoni na e whaia e wakai ai Palestini koe Amerika Joe Biden me kautaki koe me ngai whanua i Pasifiki ke ngai palani mahu inga koe Pasifiki o ka wai wheliriwa koe ea. Koe ngahi ngā ue ki hono tariteke i ai mahaki whamamanahi, koe whakahakea ke wha ekonomika mo e malo i koe o ngahi potutahi. Na e toki kau whatahalewa ai kautaki me Palestini koe Amerika i he o wau ilo i whiawhi ai e nei whahoko pe ia i he mea anga wha Palestini koe a Amerika. Ka ke he te wat foki a Amerika ke whahoko i ngahi tokoni lahi ke ngai whanua koe e Pasifiki i e hiri koe whataha anga lahi koe ni pea e kawai a tongani. Na e toki ka katoa pe i he wike ko osi ai whataha anga hono whitunga fulma fitu ai whataha anga lahi koe ai pule anga whataha taha ai nei whahoko i New York. Ma ai ngonga e le teo mai televisione tonga kua o Alice Tupo. Kua le koti eni pule anga nusi lai hiki ake peseti ango fuluma hiwa i toko lahi o kau ngawe tolifoi a kaumi e Pasifiki o ku nauratonga ngawe i nusila. Ko e toki fofua le koti eni e he pule anga nusila hawhika maalunga pehe ko au ki hei a nusila i he tau eni hongo fulu ko ia ko maliwatu. Senolita tui vai mai whakaiki iki. Pehe minista ke he visa ngofua whiwhalau ake nusila Michael Wood, me minista ngowe Damien O'Connor, o ko toi whie mao pia kaunga e torifoi a kau e tolu wafe makatuunga i he no e kaunga aue i e ngai whama torifoi a kau. I he toi hiki hake koe ne whika, o kia lewa whafuafua ko kaunga e torifoi a kau e toko tahamano hi wafe e malawa ke nau wholau ki nusila i he tau. A ia koe whainga maari e eni ke kakai e Pasifiki. I he lorotonga ni o toi siofi pure anga nusila e to unga kia e kaunga e torifoi a kau, pea ia e palani mo foto uto ki toi whangawe i pea kau tangata i whanua nu usila tō taha manu i ngai whāma, koe uhiok ia e tui e pule anga koe taha eni whenga maari e lele ke tui kake i hake na tunga whaka ekonomika, ki toko nia ki ngai whakake ake me i he COVID i tahi wā. I he tau ko osine tāna ke potu ngāwe ngou e koe anu usila, ai pa anga e ni matolu piliona me i he utatu e na ngai whai akau ke ngai whanua i mamani. O ku iai ho haa o ku alpe taimi mo te whakautu utuang e kaunga i torifoi a kau nau puaki mālolo whakataimi aia i he tau ko osi, ne whakahuai ai tohi kole puaki mālolo whakataimi e tolmano tupu me he kaunga e torifoi a kau. I he ene pehe lewa koe tokanga o futokolahi e puaki mālolo whakataimi pe au ikai lewa ke malawa i ngahi ngāwe i he whāma o whakakakato. Koe lolotonga ni foki o kei lele i matangi pe ano whetuko te kautonga ke polokalama torifoi a kau i Australia mo Nusila. Mahina o pito pe koe tahaine mau anga lele ki kake iha ke tunga whaka ekonomika e whanua i he talafi mai koe e paanga me ngai whamiri o kuna ngau e torifoi a kau i Nusila mo Australia. Mai ngonga le tio me televisione tonga ko au Sinolita tu i vai.
Pea aku alupeke toi whautu tuange ngahi ulunganga o i tā me whamamahi a piho tau ki whanua i he kongani. Ko hono whaha eni e he nispe ki tā Sibiriano tau peluelo hiria hono whanofoia ke lakanga whoong ka koe puleia o e wa a koe ona tonga i kina o i tā me whamamahi ko ia i api. Nei pe he nispe ki tā tau peluelo, koe ulunganga koe eni o i tā me whamamahi a pi ko whaahinga ulunganga ia pe tō o ngā mo ui o a tō taha i api ku ni whinga ke pule whakawao pe pule i hataha a ki hata pe koha lea. I kai ngā tai ka ku ngai aki he taha ko iai ngai lea whamana mana whakaeongo pe whakailifia i e mamahi a ki hono whamawahe i whakamallohia me hono kāinga me ngāhi mahe ni. Nei peheta peluelu koe whānau o kututo pohake i a takai o ki iai e tā me whamamahi api o ku hoko ia ke wesia lahi ai e nau tō o ngā mo ui ka koe whakaamu ke solo vai ngai palopalema ko ini ke hike malu mo i lelei e nofo i whanau i api, pe he ki ha taha peo whepaki me tāo me whamamahi api. Nā ne whahai e tuku pā e waa ngāwe o tāo me whamamahi api e potu ngāwe polisi, ke whakahoko nau whatongia ki lelei taha, i e mahino ko osi hoko pe ai mate i he tāo me whamamahi api. Kei kehe kono whanofo e ni o ni spekita Sibiriano tau peluelu ke lakangani i aho taha tolu o i mahinani. Ko la kahaki he tā o e torongo fulu e ni ngāwe he polistonga o lahi taha ni whahaku whatongia i he waa taratalaki ai potu ngāwe. Ni ka mata ngāwe ni spekita tau peruwelu i he waa ko i he whiwhanunga aki e halapule a ngā. Pe hau ko atu i he ngāwe whamelino ki ngai otumoto soromonehu a whe maa wha. Mo i ngā hilakanga ke he pe o a o mai koe ni ki hono whanofo ia ki hilakanga pule i he waa tokonga i kina ko ia o i tā mo whamamahi api ai polistonga. Kei kehe kukei tuka tupe, tau pōng me whale i e polistonga ke kakai e whanua, i a ngahi li pōti whakauaki me tā me whamamahi api, ko hike whai hangawi ke e potu ngāwe a ki howhitu tāki mai, ki he whika telefoni whitu whānoa ta hauno whāwhitu, pe koe hiwa wō wā. Ki moe pēr tau māwai, tutoi wakaingi pe heni ki e ngahi ulo i o ngongo. Hofi hene a whio ki intu pōwono, ai konferenisi hono hiwanga furu māwalu o e CSP Siriana tawatai nao tō ngā ni whiawhi. Kamata ni awhi whataha angalahi ai Palestinio Amerika me kautake ngai whanua i he Pasifiki ai au whai eni i wasinga toni o kawantu kia ia tongani. Pea hiki ake pe seti he ngofulu mahiwa ai tō lahi o kau ngawe tori whai a kau mi he Pasifiki una rotonga ngawe i no usila i he lorotongani. Ko e kakato peo e ngā hingongo i he lea whakatonga mai le teo tonga o loaki mo i wakai maa whoke televisione tonga ki Hawani o gai wha amuni au taki ko tonga pea ngā hingongoni ki rato whāli ko tonga pea. Whamāloa tu hikitau kei whi au mai, ka mongi a.